Yes, reka nongere mbasuhuze cyane kandi mbifurize kugira ibihe byiza mwe mwese mudukurikiye ikaze ku Ibendera TV. Uyu munsi turi kuwa kabiri ni tariki 20 Mutarama muri uyu mwaka wa 2026. Reka nkubwire ko bitunguranye abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bongeye kugota umujyi wa Uvira. Turaza kurebera hamwe ibice biri strategique abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bivuga yuko abamaze kugeramo abamaze kwicwa mujyi wa Uvira bararenga 20. Ibi ni ibintu byongeye gukomera no kuzamura urwego rwa insecurity muri uyu mujyi wa Uvira. Reka nkubwire kandi ko kugeza ubu ngubu abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bivuga yuko bitunguranye bafashe icyemezo cyo kugaruka muri uyu mujyi wa Uvira, ndetse bakaba bahaye gasopo igisirikare cya leta ya Congo FARDC na Wazalendo. Turaza kurebera hamwe uko ibi byose bimeze, turaza no kuvugana n'imboni yacu iherereye mu gihugu cy'u Burundi, turebere hamwe uko ibintu byifashe. Ingabo z'u Burundi ziyongere mu bibogobogo nyuma yo gutsindwa muri Poezero. Ibi byifashe gute? Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Ndaza kukubwira yuko ubu tuvugana Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yamaze gutangaza amagambo ashaririye ashinja u Rwanda ibyaha bikomeye cyangwa se ibirego bikomeye cyane. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye turebere hamwe uko ibi byifashe muri teritwari ya Rubero ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inyeshyamba za Wazalendo zatwitse ibirindiro bya FARDC. Ibi byagenze gute? Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Kandi uraza kunyemerera nkubwire ko muri teritwari ya Masisi Wazalendo bakubiswe zakabwana nyuma yo kugerageza kwinjira hitwa Bukama. Turaza kunyarukirayo turebere hamwe ko ibintu byifashe. Mwese badukurikiye rero nongeye kubaha ikaze hani ku Ibendera TV. Mwese aho muherereye munyemerere niba turi kumwe munkorere like, niba kandi ari bwo bwa mbere mugeze hano ku Ibendera TV munkorere subscribe, muraza kuba mukoze cyane. Hanyuma kandi mushobora no gusangiza aya makuru inshuti n'abavandimwe banyu batandukanye kugira ngo n'ubundi aya makuru akomeze kugera kuri bose. Mwese nizere ko ibyo bitari buze kubagora n'akana gatoya. Nitwa Mukada rero hani ku Ibendera TV. Reka munyemerere ibintu tubigenze gutya, ubundi mu kanya gato cyane ngaruke twanzikana ya makuru ku buryo burambuye. Yes, reka nongere mbahe ikaze mwese aho muherereye kandi nizere ko mukomeje kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Niba wamaze kugera hano reka nizere ko like yawe wamaze kuyiterekaho. Niba uri mushyashya ukaba ugeze hano nawe reka nizere ko subscribe yawe wamaze kuyiterekaho. Nitwa Mukada mbahaye ikaze mwese aho muherereye. Abari mu bice bitandukanye byo mu Rwanda mumeze mute? Muraho murakoma jambo sana kandi ikaze ku Ibendera TV. Abaherereye mu bice bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo namwe ikaze. Abari mu Burundi ikaze. Kanya gato turaze no kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi turebere hamwe uko ibintu byifashe. Turavugana n'imboni yacu iherereye mu Burundi. Abari mu Bugande mumeze mute? Abari Kenya, abari Tanzania, abari Sudani, abari Malawi na Mozambique namwe ikaze. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yambusana, abari mu Buholandi, abari mu Belgium, abari muri Canada, abari muri Australia n'ahandi namwe tubahaye ikaze bisesuye cyane. Reka mbabwira yuko bitunguranye umujyi wa Uvira wongeye kugotwa n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Ariko mbere yo kurebera hamwe uko ibi bintu byifashe, unyemerere tubanze dukubitire mu gihugu cy'u Burundi tuvugane n'imboni yacu iherereye muri iki gihugu. Hanyuma turebe uko situation yifashe kugeza ubu ngubu. Amakuru aravuga yuko impunzi ziherereye mu nkambi mu
mu Burundi z'abanyekongo zikomeje kugenda zihura n'ibibazo bikomeye cyane. Reka tuvugane n'imboni yacu yerereye mu gihugu cy'u Burundi yatubwire uko situation yifashe, ariko kandi araza no kutubwira niba hari abaturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko baturuka muri uyu mujyi wa Uvira babongeye kwambuka umupaka abagahunga, dore ko bivugwa yuko igihugu cy'u Burundi cyaba cyamaze gufungura uyu mupaka nyuma yuko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bavuye mu buryo buri official muri uyu mujyi wa Uvira. Abishasha bya cyane ifise kiretse ukuntu mbona nyene abasuda baguma ruca n'uruzi ku Burundi na cyane cyane baja ku mupaka ngira ngo bariko bagenda bacunga umupaka nta bindi birebire novuga. Uravuga ngo baba bari kujya ku mupaka, ni ku mupaka werekera he cyangwa se uwuhe mupaka? Ku mupaka w'u Rwanda na Burundi, abandi nyene bakaja ngaha uruzi rusizi nyene bacunga kugira ngo ntihagire ikintu kiva muri Kongo cogira. Ariko hari amakuru ari kuvuga yuko mu nkambi z'abanyekongo ziherereye aho mu gihugu cy'u Burundi abaturage cyangwa se impunzi zikomeje kwicwa. Byo bimeze gute, situation ihagaze gute? Yego muri iyo minsi heze nababwiye ku nkuru numvise mu igicavuga tireka nukunde nishikira ko sanzwe hise y'inshuti. Rero ibyo byarabaye, harabaye n'ihangana cy'igipolisi n'impunzi zigomba kwitahira Kongo nabo bakagomba kuguma bazizirira. Abandi nabo benshi barapfa nyine biturutse n'ubugwayi bakabura ubuvuzi. Baba bagiye kwa muganga bavuga yuko atamiti gihari, bakabasaba ko baca baja kwigurira. Usanzwe n'impunzi atamafaranga ibifise yashobora kwicwa n'indwara yabuze ukuntu ishobora kuvugwa. Hanyuma ubwo ni ukuvuga ngo mu nkambi nta buvuzi buhari, nta baganga bahakorera ubundi, kuko byari bisanzwe bizwi ko mu nkambi haba hari abakurikirana bashinzwe ubuvuzi bw'izo mpunzi. Mu bisanzwe ntawe uzi ko ari itegeko baba bariko bakorera ko abaganga bariyo kandi baratonda, ariko batonze umuntu nubwo aba agiye kwivuza bamubwira ko atamiti ihari, bakamwandikira agapapuro ngo aze kuja kwigurira. Nakuvuga rero umuntu aba adafise ubushobozi bwo guca kwigurira imiti bamusabye bamwandikiye, niyo nyandiruko yuko bamwe benshi baza barapfa. Hanyuma hari indi nkuru ngira ngo tuvugeho, byanze bikunze ushobora kuba hari icyo uyiziho cyangwa se yenda hari uko wabyumvishe. Hari amakuru yagiye ahagaragara avuga ko hari abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bongeye kwinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru akavuga yuko ngo aba binjiriye mu kiyaga cya Tanganyika bakoresheje ubwato bagatereza akaremi. Aya makuru uyaziho gute cyangwa se byifashe gute? Ayo makuru nta muntu wari yaje no bafise ndabaza, ntawe ndabaza, ariko kimwe gusa amakuru ayo nyine ariko araca ku ikorana mbuga aravugwa cyane yuko bamaze kuja bukayo bagiye gusangaho z'abazarendo. Hari andi makuru nanone avuga yuko ngo hari abasirikare bo ku gihugu cy'u Bubiligi baba barimo gutoza igisirikare cy'u Burundi. Ibi ngibi byo hari ikintu waba wabashije kubimenyaho? Ibyo nta ndabimenyamo, ariko kiriya gihe abasirikare b'u Burundi bava muri Kongo, je twarakunda kuvugana no mu muryango, yari yambwiye yuko hari abantu bariko baraforoma nyene ikambi yo ku Mudugudu, abasoda bo hanze bariko baraforoma abasoda b'u Burundi ikambi yo ku Mudugudu. Ariko rero mu iyi minsi ntabwo mperutse kuganira nawe kugira ngo ndamubaze uko bimeze, kuko ico numvise coco wewe kugeza muno mwanya baramujanye akorera Iringa. Kugeza ubu ngubu rero reka tunakubaze yenda uko situation mu banyekongo baherereye aho. Twibutse badukurikira ku Ibendera TV, turi kuvugana n'imboni yacu iherereye mu Burundi muri Cibitoke. Ntago amazina turi buze kuyavuga, ariko aho uherereye situation imeze gute? Niba hari abanyekongo mwabashije kuvugana baratangaza ibiki kubijyanye nuko abarwanyi ba Alliance Fleuve
Fleuve Congo 23 bavuye mu mujyi wa Uvira. Kugeza ubu bikaba bivugwa yuko hari abaturage bakomeje kwicwa no gusahurwa nyuma y'uko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bivanye muri uyu mujyi wa Uvira. Ibyo byarabaye byaravuga cyane nubwo ntajya guseho ngo ndabyumve, turashobora kuganira n'abantu bamwe bamwe kuko bakiva mu masaha y'umugoroba wazarendo bashezingira ku masaha yo mu gitondo tangura kugira ibintu bibi bakorwa binyene. Mbere ubunya haravugwa yuko nyene M23 igomba gusubira muri Uvira hagati. No kuvuga amakuru tugenda twumva tuhabwa n'abantu bamwe bamwe baravuga cyane ko basubiye kuja kurwanira hajya isange niho bageze nyene bagwanira bahindukira basubira nyuma kugira ngo basubire kuja gufata Uvira, kubera abanyagihugu abaturage baho bariko baricwa nabi bakorega ubundi bubi bwinshi. Haba hari impunzi z'abanyekongo zaba zongeye kwambuka zivuye muri ibyo bice bya Uvira zinjira mu gihugu cy'u Burundi, kuko amakuru avuga yuko hari aho byari byagiye bivugwa yuko mu mugoroba haba hari abaturage bahunze baturutse muri uyu mujyi wa Uvira, bakaba bamwe ngo berekeje za Kanyabayonga, ariko bikavugwa yuko ngo hari n'ababinjiye mu gihugu cy'u Burundi. Haba hari abinjiye koko? Icyo kuvuga ko rabo binjiye mu Burundi ntacyo no kivuga ko birebire, ariko kimwe gusa amakuru twagiye twumva duhabwa n'abantu bamwe bamwe baratubwiye ahubwo abaturage benshi ko baciye batekera ibyabo bahunga bajaza Kamanyora ahasanzwe hari aba M23. Byinshi novuga baja gusaza mu Burundi, benshi bahunze basa n'abakurikira M23 yasanzwe yigiriye kuko ari abacungira umutekano hakije. Ariko kugeza ubu umupaka w'u Burundi uhuza u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uracyafunze. Nubwo gifunze kuva bumvise yuko M23 ikuye muri Uvira baciye bawufungura. Ubwo byabivuze rero ko n'umuturage washaka guhungira mu gihugu cy'u Burundi yakwemererwa niba izo mbogamizi ntazikiriho. Je mu byo nibaza nabwo bariko baraza nibaza yuko umupaka warinze wugururwa kuza bose, ariko benshi ntibavyiyumva guhungira mu Burundi kuko n'abahungiye baberewe nabi cyane babayeho mu buzima bubi. Okay, reka rero tugushimire kandi dukomeze tukwifurize kugubwa neza, hanyuma n'abarundi bagenzi bacu abavandimwe bacu nabo ukomeze kubadusuriza uti kwibendera TV barabatashya cyane. Yego murakoze cyane. Uyu rero ni imboni yacu mu gihugu cy'u Burundi twavuganaga, hanyuma n'abandi hirya no hino tubabwire yuko tugenda tunyuzamo tukanyarukira tukarebera hamwe uko ibintu byifashe. Nimero yacu ya WhatsApp na akamenyetso ko guteranya 250 nimero ushaka kuba imboni yacu, ushaka kugira ikindi gitekerezo duha hano ku Ibendera TV wayinyuraho ubundi ibintu bikagenda neza. Nge nitwa Mukada ka rero amukanya angaruke dukomeza. Yes, reka dukomeze rero nyuma yo kuva i Burundi dukomeze n'aya makuru. Reka nkubwire ko bitunguranye umujyi wa Uvira wongeye kugotwa. Amakuru aravuga ko abarwanyi ba 23 baba bamaze kohereza abarwanyi babo muri ibi bice bya Kiriba nyuma yo kumanuka muri ibice bya Sange, nyuma yuko kandi mu gitondo cyo kuri uyu munsi abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bari bongeye kuzamuka bagatangira kugaba ibitero muri Sange. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero tayari mu guhangana n'ibi bitero biravuga ko tayari ubu tuvugana bamaze kubikurikira, ubwo byari bibagabyeho ibitero mu gitondo cyo kuri uyu munsi bakaba bakurikiye. Rero ubu tuvugana amakuru aravuga ko tayari abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kugera muri Kiriba. Amakuru rero akavuga ko ari muri gahunda barimo yo kuza kurwana, ariko kandi banagerageza gutabara abanyekongo n'ubundi bivuga ko barimo guhohoterwa no kwicwa urubozo baraha muri uyu mujyi wa Uvira.
ikindi kandi nakubwira ibi nanabigarutseho no ku munsi w'ejo mu makuru y'ejo nk'aya masaha narakubwiye abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 mu bice by'iyi misozi yo muri Puezero n'ubundi baracyahari hanyuma muri Kamanyora naho baracyahari mu bice bya Zakatogota naho barahari kugeza ubu rero uburyo bumwe cyangwa ubundi uyu mujyi wa Uvira abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bakaba bongeye kuwugota kugeza ubu abamaze kwicwa muri uyu mujyi wa Uvira bararenga 20 abandi baturage bakaba bakomeje guhunga berekeza mu bice bitandukanye birimo umutekano amakuru aravuga ko n'ubundi kugeza ubu ngubu nyuma yuko twababwiye yuko aha muri uyu mujyi wa Uvira ibintu bikomeje kuzamba amakuru aravuga yuko abamaze kwicirwa muri uyu mujyi wa Uvira barimo kwicwa na Wazalendo barimo kwicwa n'igisirikare cyo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC nkuko n'ubundi bikomeje gutangazwa mu itangazamakuru bitandukanye ngo abamaze gutakaza ubuzima baragera kuri 20 makuru yacu ya kare twabwiraga yuko n'ubundi abamaze gupfa barenga 10 ariko tubabwira yuko hari abandi bari bakirimo gushakishwa ndetse ngo ibikorwa byo kubashakisha n'ubundi birakomeje ariko kugeza ubu amakuru mashya kabavuga yuko bamaze gupfira muri uyu mujyi wa Uvira bagera kuri 20 mubwire ko abarwanyi b'umutwe wa 23 bitunguranye bafashe icyemezo cyo kugaruka muri uyu mujyi wa Uvira mu gihe abo ku ruhande rwa leta ya Congo ndetse n'igisirikare cyase na leta ya Amerika batagize icyo bakora kugira ngo abaturage muri uyu mujyi wa Uvira babone umutekano urambye uribaza ngo igihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika kiravugwa gute muri aya makuru y'ejo twarabibabwiye ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bajya kuva muri uyu mujyi wa Uvira byaturutse ku itegeko cyase ku busame bwa leta zunze ubumwe za Amerika zabasabye kuva muri uyu mujyi wa Uvira barwanyi b'umutwe wa 23 nabo basaba ko umujyi wa Uvira bazemera kuvamo ariko hakaza ingabo ziri netere cyangwa se ingabo bari basabye ko haza ingabo za MONUSCO kugira ngo zirinde ubuzima n'umutekano w'abaturage ni ku mpamvu y'amakenga bari bafite yuko mu gihe haramuka hagarutse FARDC cyangwa Wazalendo cyangwa se igisirikare cy'u Burundi n'ubundi abaturage bakwicwa ibi rero akaba ari byo byabaye n'ubundi ubwo MONUSCO itigeze igera muri uyu mujyi wa Uvira abaturage b'inzira karengane bakaba barimo kwicwa abandi bakaba barimo guhunga abarwanyi b'umutwe wa 23 bakaba basabye leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na leta ya Kinshasa ko mu gihe baba batagize icyo bakora ku buzima bw'abaturage b'inzira karengane burimo guhungabana muri uyu mujyi wa Uvira baraza kugaruka byihuse cyane muri uyu mujyi wa Uvira ni icyemezo gikomeye cyane reka nkubwire ko ingabo z'u Burundi ziyongereye mu bibogobogo nyuma yo gutsindwa muri Puezero nyuma yuko abarwanyi batwirwaneho birukanye ingabo z'u Burundi n'iza FARDC mu gice kizwi nka Puezero mu mpera z'icyumweru gishize ubu amakuru agera ku Ibendera TV aravuga yuko mu rukerera rwo kuri uyu munsi muri ibi bice bya Puezero hongeye kugaragara ingabo nyinshi cyane z'igihugu cy'u Burundi aba bakaba bongeye kwisuka ahangaha rero muri wa mugambi nababwiye wuko abarwanyi abo ku gisirikare cy'u Burundi ndetse n'abasirikare ba FARDC bafite umugambi wo kugaba ibitero bikomeye cyane muri ibi bice bya Puezero muri gahunda yo kongera kuhisubiza n'ubundi amakuru yizewe aturuka muri ako gace aravuga ko ingabo nyinshi z'u Burundi zongeye kugaragara mu bice bya Bibogobogo mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 20 Mutarama muri uyu mwaka w'2026
nkuko byemezwa n'abaturage batuye ahangaha muri Fizi bavuganye n'ibitangazamakuru bitandukanye, baratangaza ko izo ngabo zatangiye kugera muri Bibogobogo guhera mu masaha ya kare cyane y'urukerera kuri uyu munsi. Umwe mu baturage akaba yagize ati guhera saa 11 z'igitondo aba basirikare benshi b'u Burundi bakomeje kwinjira muri Bibogobogo no mu masaha ya saa 1 z'igitondo ngo bari bakirimo kwinjira berekeza muri ibi bice. Ubu buhamya bukomeza bugaragaza ko aba basirikare bavuye mu mujyi wa Baraka bikoreye ibikoresho biremereye birimo intwaro n'ibindi bikoresho bya gisirikare, bigaragaza ko kwinjira kwabo muri aka gace kwakozwe mu buryo butegura intambara ikomeye cyane. Makuru yaje ku mugoroba kandi narabibabwiye ko abasirikare b'u Burundi n'ubundi bongeye kwambuka bagana muri ibi bice muri gahunda y'uko n'ubundi ngo abagomba kwigarurira no kwisubiza ibice bya Pwezero. Perezida Ndayishimiye Evariste w'u Burundi mu magambo ashaririye yongeye gushinza u Rwanda ibintu bikomeye cyane mu rwego mu mvugo zikomeje guteza impungenge ku rwego mpuzamahanga. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yongeye kwijandika mu magambo yuzuye ibinyoma karundura, aharabika u Rwanda ku mugaragaro ni mu buryo bunyuranije n'ukuri kwemezwa n'ibimenyetso bifatika. Ibi akaba yabikoze yirengagije ku bushake ibijyanye n'imiterere nyakuri y'ibibazo byo mu karere, anagaragaza guhuza imitwe ya Red Tabara Alliance Fleuve Congo 23 n'ingabo z'u Rwanda, ibintu bikunze kwamaganirwa kure n'uruhande rw'u Rwanda. Iyi mvugo ya Perezida Ndayishimiye yo kugaragaza ko Alliance Fleuve Congo 23 na Red Tabara ndetse ngo n'u Rwanda bari mu mugambi wo guhungabanya umutekano wo muri aka karere ni imvugo n'ubundi zongeye kugaragaza ko Perezida Ndayishimiye n'ubundi ari mu bikorwa bigamije guhisha ukuri no kugoreka isura y'u Rwanda. Akaba rero ari ibintu byongeye gukomera no kuzamba hirya no hino, n'ubundi bikaba byongeye kugaragaza no kugaragara ko Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi n'ubundi akomeje kwijundika u Rwanda. Katwihute twerekeze muri teritwari ya Rubero, nkubwire ko inyeshyamba za Wazalendo zatwitse ibirindiro bya FARDC, ibirindiro by'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC byatwitswe muri iri joro ryo kuwa mbere rishyira kuri uyu wa kabiri ni tariki 20 Mutarama muri uyu mwaka w'2026. Akaba rero ari ibintu n'ubundi byongeye gukomera no kuzamba. Ibi birindiro byatwitswe rero abiherereye mu mudugudu biherereye ahitwa Imisevere, ni mu mudugudu uherereye hafi ya Musienene, hafi y'ishuri ribanza rya Musienene, ni mu murwa mukuru wa sheferi ya Batswaga, ni muri teritwari ya Rubero, ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko societe civile ahangaha i Musienene ibivuga, inkongi y'umuriro ngo yitiriwe inyeshyamba za Wazalendo ngo yari nyinshi cyane kandi ikomeye cyane. Biravugwa ko byabaye abasirikare ba FARDC basanzwe baba muri ibi birindiro badahari. Bikavugwa ko aba basirikare bari bagiye mu butumwa muri teritwari ya Beni basiga ibirindiro bitarinzwe. Perezida wa societe civile ya Musienene yamaganye icyo gikorwa, hanyuma avuga ko ngo ibi bitari bikwiriye. Umuyobozi wa teritwari ya Rubero w'umusirikare yemeje ko ibyabaye ari impamo, ariko ntiyatanga ibisobanuro birambuye cyangwa ngo atangaze ingamba zafashwe nyuma y'ibi byabaye. Ibi bibaye nyuma y'iminsi mike cyane habaye igikorwa nk'iki muri ako gace, ni kuwa 4 tariki 8 Mutarama muri uyu mwaka 2026, aho ibirindiro n'ubundi byatawe na
FARDC byatwiswe ahitwa Ivusiga ni mu gace ka Musienene ka Toro ni muri grupoma ya Anguro muri sheferi ya Baswaga ni kwa kabiri tariki 6 Mutarama muri uyu mwaka. Nabwo abo basirikare bari batangiye kuva aho kugira ngo bajye mu mujyi wa Beni. Ibintu rero bikaba byongeye kuzamba no gukomera. Reka nkujyane muri teritwari ya Masisi nkubwire ko Wazalendo yakubiswe izakabwana nyuma yo kugerageza kwinjira hitwa Bukama mu ijoro ryo ku munsi w'ejo kwa mbere rishyira kuri uyu wa kabiri mu gace ka Bukama muri grupoma ya Bashari Mokoto muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Habaye imirwano hagati y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 na Wazalendo nyuma y'igitero cyagabwe ahitwa Ipirote. Amakuru aturuka hangaha aravuga ko inyeshyamba za Wazalendo zacengeye muri Bukama ziturutse ahitwa Nyitabiroha bituma habaho kurasana kwateje icyoba mu baturage benshi bakaba bahunze berekeza muri centre ya Mweso. Ni ibintu byatumye rero abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 barasana bikomeye cyane n'ababarwanyi bo muri Wazalendo, ndetse kugeza ubu tuvugana amakuru akavuga yuko hahongeye kugaruka umutekano nyuma yo kurasana gukomeye kwizi mpande zombi. Reka mbashimire cyane inshuti bakunzi ba Ibendera TV kandi mbabwire ko twerekeje ku musozo w'aya makuru. Mwese mwakoze cyane kubana natwe, like zanyu ndazikeneye, muziterekeho subscribe zanyu kuri mwe bashyashya ndazikeneye. Nifuza ko uyu munsi tuza kurara twinjije abasubscribers bashyashya bagera ku 1000 cyangwa banarenga. Murakoze cyane rero, nitwa Mukada, mukomeze kugira amahoro n'amahirwe kandi Imana ibarinde.